Nakilum jangka Janta Hills lani na rilum Janta. Shikilum jangka Khasi Hills lani shika Southwest Khasi District, West Khasi District, but East Khasi District, but Riboy. Imat Paidbah ulap Phai Beit satang shaka sang Voice of the People Party. Kanila sakhi kajing mi kajing wan ki Paidbah chika jalang yalap election MP juga sang. Kemudian kajing besyai jiki mat rekam jangka keleng-keleng ki jaka. Kaba menen kasi ngili iya ke jemi joki Paidbah apo East Gentil District. Mat mentak kasengipan uba adan Dr. Ki kilahir sespo Southwest Kasil District badan naga jalang apo Omdulun bar ki kwe de kisnong. Ini pembacaan nilai raih tinggi menteri pengidar pertahanan negeri Komisi Mbay Bangis Pertalek Melem nginum lek kaya kaloi kacung di kon tinggi. Ini pertalang bani yang dikapo kapamenta. Hapra nilai raih tinggi pembacaan. Kelempi ke bakat pendi kelang kelempi ke Paidbah minta keleng saudan om petsu sudah Diang bercekaman Paidbah upai khmat tang sika VPP lain yang Paidbah pagalang kajing sisa kat selimele nenden badan iban Janta Hills ni kar ibad right ibran hane sampai sport rebhai dan minta hagane ni dan hane dan sakhi yang kajing sisa dekat selimele Paidbah Ang petso sa Diang sugaman, may pet sa kata ang sigani ka party. Wala ka party ka barang tuma, ka party ka barang tuma. Nray ni hapan na yake ka batamay. Abi ni iya ka barim, ka bardon haka ke jingto na ke jingdako ke babun. Ke bakta ano wajah ka jingim, ka jona ba jampi. Yang ni ka por kuble shibun, balas yake kitin pedang ka jampi, kuble shibun badan